Eni amanyakana kata Jones Kenegeni ega kuota nemswa na ragwandi ya mwembe. Mheshimiwa? Yes. Tika tochokia agende nde tochiegie urangeti ntugo ya mbere kwena ambiche taumira embega untubura ebuaririe. Okay, mbuga kintu kia mbere. Ulangeti ndambirie kumiti kuma nkudurwa 2017. Yes. Na nindi mbonete ulangeti jere itikweleka. Ulangeti ya mwaka muthiru neno engi. Na niyo mbicera ndonire areta nkenirie. Na mutongoria na mukeringa hii. Mbicera ya umira ntukureta imbega. Na iko tumuona bombo beto bakinyera kuthura bakenda kwaria mauntu maingi. Yes. Number 2. Ulangeti tudijana untu kwa mauntu re bwetu. Yes. Na untu re bwetu. No mwanga ga ukigakerwa ariku. Yes. Na mbwani kintu kendo nile. Anturi baje kumenya uki. Yes. Ne bwa kemero akiniteria. Teteria. Ukiteria. Nontu ndo kadi ukira kunda gikombo ukibuja kenda kamulio kana gasukari kale ya. Ukunde kimwe biere. Aurute ngugendo kumuno. Umbisere ubirere ale ya. Ya kuganira tongoria. Yes. Irenda gucoka ta indire ya 2016 2015 yau. Ile aya india lagwa. Yes. Kwa ina kitu takibuka uja tongoria ngo bakolelwa mic. Kwa ina mauntu tamale lakini nione nda condemn ndo ntura inya muno. Ndauga na aria tuina geni baingi muno bakumanja ya garakanidi. Very good. Ndio tie kweruta nguo. Wende pika tuina tina jietu. Yes. Ndito isovire ya nyomba ndani wetebati kumagana njana mukiro akanyumba bwa betania na gitandani kumagana bwengana na alenja butina nguo good kabukadi ko kabukeda idia ubana ito audira ibundo kumuno. Yes. Antri bare tumire kwa ga ibundo ku sana na onto tabunde ngiro mabutekana sokereke kairi lakini gatugibwa gano onto barabo akojero ntuwe mwantu inu chinge chathinga tere to mantu madire mzuri no manu ntu loni to ejira na kairi atwete atieni kiega muno. Very good. Nkinyona satadi na loni ona ntuko wingi tiari ya mbere kulika mzuri wali wega muno. Bona ni ntuko ya mbere mission ni rantu baba ineo baba tetete ntukwelea bona ni bakuona mission yawe takinyanira akaba ukiria njala iba withindro ire namba 2 umenya kero ale MCS ba uri to gutoka bena kanyamu amba kuro kanyarire mheshimiwa tugita na mbere nkoria atiri mheshimiwa ukona nda ureta majority wipu no kubanga gweta muchanyo kaire ni kenda ugerio chwathiri gatigate kama MC ba bondo bareta muno ntu ni ongo geku twari ke kuma assembly umde nimbangi tugeta na muchemanyo kaire ma majority leader ni wabate gwitana majority akambia ndibetelu. Yes. Ona kambia ndibete after assembly. No kandibeta. No kugani wetana gwako kwegoro. Mutanite gwitukira gutinde kwa ni members. Yes. Bangite ntongoria. Ya kugabeto muchemanyo. Na nini na nyamwaya tone umaoro metu magwitikiria. Bele whip abete muchemanyo. Ba request. Mheshimiwa ndeto chiegie atongoria kurugama maybe ituge ma MCA baba kai ba mugwanja kurugama na kwambia kuwa ngavana ruthanga ngavana ruyi enonio njira aba batarete gutumira kwariria mantu mo kana kwena njira nge batarete gutumira number 1 bo tiri kuro ukikalaga gitumi uja kama majority leader era kwale akugwatirania assembly na ngavana majority leader wetu no bati kudi ali na ngavana. Yes. Amwire MCS bakwenda komiti nawe. Ikanda to adi to miti na ngavana. Kumwira dina jietu. Utiba tere kudija ganjukwani. Kwali dina jietu na utotele tenga bana jio. Very good. Au akino to kutera njira. Komonde yagirwe nkinyama antu mama ngavana menyagira michema nionienu abati moiraga. Bati mwira no turabona bakwenda mambo kwenda lito na njukiriro kwa muno na bati kumenya njuki wega kuliketa miae na lito kulomba gitiki nene. Yes.
no atuike waziri no atuike senator no rene ngiawire akiari ngavana ni kuonekana kinyawire yake ari ngavana yes umeno yo kuoneka very good nonto nambwanu nijo keja kweja nambeo akauga ateja kweja nambeo ndaje na MCA odirenganira akauga atere mabarabara ndali mande MCA odirema ngogejionde ji county anto lebele wananchi umawabele tiyo twira wetu ni kudina kwira njoke ko represent yes nitiwira to ne ko request njoke tukamwira liu barabara ji abatembega ninkwenda gwakirwa dibitari tera nkwenda gwakirwa erori akambira jura ide yake nakakiri yes wajira ntobero liobere no dibitari nejite niyonkero gyankadi erori kwaje na atongoria bero linkabera tukwenda gwaka dibitari nkamwira kale ninkwenda kuona stadium yes akamburiwe na mugunda nkamwira yi itukimata kibugu ende tikorugama mechema nioni ya antu na kwambiria kwa ringeno oluka gwata kananda nonjoke akulea mbesha ewo okuwa njoke akulea mbesha tukalejia ku kanto bakugira mbu monene ndekuria ugaruru kuborea buragetere ntuku egora bwejo kurugwa ntuku enarwa nonto no bokorokwe no kuradaka boko kedro kuna ngwata no kire county assembly ya county ya Kanidi after ugaruru kubo tongeria 90% ugaro kuna ngwata niro yes 10% itoneka nonto 90% ni bara wa kumenya liubo baga support dirikali kwekuga 10% ni bakumenya ba support dirikali nonto riri ba umerie yes bakenuka liu kwibo bambiri kulinga siasa ya upinzani nuko menya siasa ya opposition je mure muno nonto araje maundu tofauti na bara malengi alua na kinya na mwembe meankaraje moruku yake madirikali kabisa liu bara gwe mtu atikenda gucoka mweno enda wikaro na opposition ni akaraje oruku nao thank mheshimiwa nonto bakona kanyo ko umambere to weta mara na mwembe wa turudete meya abaria baba yao ko sawa noenga banora ejita 2027 na hata mheshimiwa ngukia baba yao itendeke baba yao kumwili matendeke baba yao sura kero sura kuna bangi bolo bena sura mbeka kiwe lakini to mwenda ya madidi o ma emala ruraga for example kwetu akeja utonya gitegie kae yes pia kwetu ni yondo mwe twagira roje mutonga na mutongi lakini ndaino roje nkunda gira kicheni ya unyomba kalukundiro ara onde kwenda yes na kwa gya green wa change ya area change ya kinyona climate ya change ya yes wetu kira roje nanto bategeje kutokia baba bakuga gaye kala miaka ewe kalite hapo ndime yake ewe kalite tukumudula okay watiku le to meo tiegwa kalite kagitaku ukerote kule yetu atirwa kalite kagita kau tiyo ngoto kwikala ndi public participation eti to abwerire example tena ba mwembe yes twamwa tiyo tunaenda kwambilwa na roje tukwenda lami ndo atoke onatoke lami ntele itenyira ndibira lami ni era kwa roje lwambelo ikirwa twabwali kuma uni lami yes akeje magutunika twana ni uri wukone diete kuri dire wera kukulika yes na mauntu mangu kaja kule school yetu baba agitonya yonde ya jantaka yes tukamba kiria ne ruri yongo aumete lakini ndaino school yetu jone kaita boarding yes oidokere school ya primary ina nkija ndainingo wedoke adera chukuru ne mbegende ana otiwa bariku oidokere school ne mbega ena ibadiku lakini yana kutira na bo urundi kurende baba ya ugite kagita kamwa kwa ideli onana bakudira augira mtu ondo kagera mwana kagita kaka nini nkalunga mira ngitano ngwete kiana bonde nkona list yao da ino baba radiete kugia digo nkumaka mutiru bonde be form 4 form 3 good na bangi be form 1 yes ale ngwete kiana nkorukiana ngirita itano Ruwa tutara jabonge yune kuraja baba yao tikwaliria anto goria monene kiu kirare na baba yao le
no kwenda okinya kaba ndo urenda kuendelea gutwika MCA by the kwa otutweke MP kama mbenkwira munene we utena mibango eu ndiyo ndiyo nenda ida kula jama ndeka kuota kuma mtundeli tanto bamwe binka barudira wetu kia thirikari ya county yes number 1 thirikari kinamo number 2 baba yao ndaumia giteni giki yes ukeja kuthikira ino ni antu nkurukia 20 bakwenda kulunga magitiga MP mara anababa kuruta magoti barwa nankwire uma bakarulo bote ya kudulwa lakini antu bakamenya wega kwa baba yao mwaka omote muthiru ajia antu bakamenya kawega ka baba yao mwaka omote muthiru empira gatonya ni 2032 rilonke jange bera karibu kuona riu bukuona bukwekala niyo mbijeza ndinda kia baba yao kambi yembo koe siasa ni timing kwa 2027 gakuota na MC wa Mwembe bado 2027 gakuota na MC wa Mwembe na utika makendi wantu bonde li balungame mtondo kwenda kulungama baba kinyapuliro la mtu mwe teloega liro la mtu ba ingire luluega ero ntu ba uriole mtu mwe watemenya gutimira da kwa gwende twambire kuga 3 term thank you very much mashu era ando ba Mwembe kanyo kwa ndareke moto dire karware geto munene ando ba Mwembe ndibwendete na nkendelea kubutindikira ngavana wetu aburutira wirora unde tulengendo rutoka gitagaka na ningwitikia kimwako otigere kimeriro tigere meri 23 antu ba Mwembe bukona mauntu mamwe butonete na bukona tofauti antu ko yingi tionda irare au kiranko promba kinukiriria nuntu oriri gutembesha ikweja ngubwiro maita mairi maratunda abura tuna meri ratu utonde tembesha jia kweja jia kuruta wira no irimbesha ikambire kuruta wira wiro karutanirwa iria tionde itarimwe antonde tugite tukaronde kabarabara ikathondekwa antonde tugite tukaka thibitari tukameaka na mauntu mangi maingi iboga sana mheshimiwa no rikana erori tweterete thibitari no me na baro no atukwenda thoko erori ndi tumenenkerete milioni 5 ya waka thibitari ya erori market very good na no kandelire kwi mtu ndegwire na tonyete mugundani wa thirikari oju ari agwitia gweto uno twankene noe ndamwirira no kanda mwire ndamwanio nteniyo thirikari gapambana nayo ki thirikari agapambana na thirikari yongwa teniyo menya na indukuna tukulugura barabara wa Mandela mbira gantu niyo wale akweli mete akunjirani yes mete akuota keja ukula meti hapana ni ndoze keje kila kula meti ko pambana na ndoza nau yoga na norikana kwena karagasha twaretie ka amarara akwa kwa mashirani kuringaniria na hapa muthambe wali na maugo kana ka kuri kwa maugo na ka ntakani very good ni twagira maugo eto watindika muno agi supplementary budget yes ndo tuje keja thank you mheshimiwa iboga muno no ndo bakona kanya kwa reane etiro kirero ro mndi akirega ro yoga midenia kameme ka keto FM tinda mzuri so thank you kambi mwana kadwana endama no gokone nata ndinka bwakirishe thank you mheshimiwa tinda bwega nabi thank you